me try a bit no person say, hold your test and I say, oh, fair you. So I'm hospital. Now, Dr. Nakacho say, I gave you say, oh, and now in one person only say, oh, I gave you say, oh, I gave you to say typhoid, after hepatitis B and C, diabetes, cancer, 20 percent, yeah, from an afro. Just kumbala, ayalogoze, midi bebre, away, ayama keke, some no better see konya, kosise, nonai ebeboke, count your blessings, name them one by one. January besi November hwe wotie mi a wode atena sei kan wo shira pia onyankopon ode achewo ebinom da yare sabia ebinom nan hwehwewem ebinom ka goodbye wo jemu sabe na wode woda so tenkwem ahoden to me sorry ko nyuma so a me say count your blessings, name them one by one. I want to announce a surprise now when Yamia ye Eddie Mom. December senior die no 24th December. Yabaye Juma Yania Kunafua Enisia Enyanka Mobrawa Mubuafu Besia. Me pe wheelchairs and I me pe clutches. Samsung me pe a mom. Mepa mepentuma empemiensa senia France amuyema ne broso no afa mi gina 80 pieces yenyanko baabia mesraw timedofo keka hwai count your blessings, name them one by one. Onyame ma wunshira wanfa nto yare wunshira wanfa nto edro wunshira utimi de sori kwa adwuma na bosome waje waketua mese untutu so dudu no yibi foto ntuma fra janka anakunani atade fa sebronya atade o to fa se janka ba na obes afia ye bewremu no onyame beye na kese apostle Papa Yankopon Israelfa Sami Auntie Naa kani ya pe nkwalanta de no mo mpabo akunafo antuma edema wo mo sika mo anwa biscuit ni ano ne awodo pi eno ana ye kase se wadawroma baabi a wo no wo ntumi nante ma anfes kan mra yende a wo betumi asande afa number mienu a medi to dwa so ne edi kan ye 0598 980233 0598 980233 Edia babaru ya Auntie Naa Foundation ne tosum yenu ya 0248017517 0248017517 anu sudia baba ya Eunice na Amele Note HIV test apesa we ye nyina no go betumi ahwede ama oba wonyem na apesa oni sa afan wo de yi abafan wo ye ntafo anasa nan afi wo pesa wo mi se ba ba wo no yo ba na se dem ni nyina mu wo de mensuo fi se abedila wo we ye ni wo dida so ye mfidi ama so ye de ye test wo do nyina bi kasi e di ade de chi e be hwe so fra ye okuma se ofori pro ye ni STC workshop na e de ti hwe ni mu ye ye aduma fi to ada e ko sik na me da ye number ni 0244 96 49 22 0541 143168. Amedilab Laboratory After 4 years, I'm free Amedilab Diagnostic Services. I work for from opposite STC yard. And I a branch back where I work Menshia opposite the Zongo gate. See, and a topic back where I fire can want them a prostate. See, they can prostate want them and prostate enlargement. And then they can ever prostate. And she say, I got a prostate, a organ be a warm member. And say, I take prostate. I can't want them because I saw a one for so baby, ever a bema. And see, prostate, a gland be a the kids will be a shed by emergency to China. And the other pot, I and say, I will ensure be a they can't bear my I a friend a seminal fluid. It is like a idea be a nourish
bema nsuo sene beya one be baby na areho ato no yaya so ya bebe no so na ye de na sen so madofo anrada mo gina mu na ye nuaba ni freni mo ko no mo yi bi de mai ye remfi mo seda ye ka se ebobodi anka na bia na ye ntumi interest kram fa adwuma ne ma ti e be srem ani die kwan so se monte ase na monfa mo seda no monsom emfa mai obia nsra nyame mfa nom no obia kuma so ade onyame enyama afriketo so ekosi kese so fasten your seat belt judge me do for him sisia on my about seat belt Batman what about seat belt my boy pa auntie page answer question me ade tintimu now bom obetundi akọ boko obetundi akọ bebe me page o bacho met faminante eni ntie faminante yentu yenko bacho meti afura bi efren abutanko mpasetia lai na mo mana ni oba bi o efren amagrace ya mebense ya tempna ento menento man o se onua eyale o sanaba o mpasetia afura bi ase abo kwaya mo man de bi si ase wasan kraba se Oyerepa Afutuo 100.7 na butrema se na me ba yi ni ba ho wase mpa ya de ma na eyir kwa mu kusie na me din ma no abe me din ma no wasa twam nkase ese ni ma ya yi nto no baba na mtwa fatini wa ma na me se eni wa ma dia mekto no me call mu na wase me pede be nanti o manti maba wase ko na ba mo tna wa ma namsi me sa ko me ko na woni be me bi anu otime kurase ai fro abutanko no mo wa kurase nti o yeto no na jesu ka chem se o kutuba ntiaba so gaman time fro mo na se o ko anu wa lai la misim dika kwansina no ka gan me ka chem se kwame mpacho pi bra otu crowds no wo se wo kutena kurum nam you o kutena kurum dia o twam ka wi ne mpa ho nam jan kwa o jan no den ko o ko ja o kutena kurum abi o ko kutena kurum se me ko kurum ho ma ko ko ya be ma no wo me le dem nam wo bia wo se wo kutena kurum abi wo bo ba ne dem no ba ne yo me wo kras me nim me se me ya de da honti na se me di na me san ba chi me ba chi aba na so me sim se kwa na kasa ho ne de am se me ko ma ko mboma wo mie na mpia funu no na bie da ho me hu ma ba da ho be ma da ho am se ama grace one for chance be ma na ono ati ofie na wakra se otu aba krom no otu isu a wasabe so oyire de usa ko biom a wada wumpa so jame mpa so oyire so dampa no so obazi dampa so nam se no mo yomo no mo ye obande no de bechiti aba awura etwa ni mu oba warefo oh na be man se de o help sport and oto oda ho ote wa na odampa no so oda straight to so na se oda ho nam se na be ma na na be ma fimenu na se ko sa de I heard them dinner tempa na oba re me na se sister ma cha so ya sa de a ma tres na de ya why se wa mo obi afa de a sa de a ma tres am da so me de a bo mo da se bo do twen ma fa de akọ nti wa fa mo to na me fi on ba fe na de ade na beto da no ya na o yere kai me ka chem se me fe de wa ha am se o me fe de se o me na te kura se na se o ba be ho nua ba se nua kamu a afi de o ye mi e se o fe se o mi wu me se me yale nti ahon mo so no me ne ba e fe kwaku okay bi be ma na ba oyire no ukoto do no a
or say Uber ped we yare dear no casoso I was in maybe very ha no me bema and you now only on your bema the bema more dear or yen wodma to make away show okay chairman now all you much me and I'm a grace I don't say we in the car dear natural what's say me bema can I send you see can of pepper what's in me who come to you bema won't me na me nya do ne me da we say we di me am ho atam papa can wait till okay you chen adam no me ma chen FM o se me ja da unim anti o ma mi ra ho baka chen am adam so no abe say abe o be to kume o se me ya o da u ya na da me ma pa kura wu am se me ma mi ewu dimlen wakasa na me ran hu me kuma kiram damiki na ba chi ne ma ta zinu ya fa batu animu dim ko ba no wasa o ba chess na batu na ma so tu me matter say o mo bi afan o so na zinu nti ma fa so o na ba sa fa so ai ma fa so na wanya busu de mi so na fa ko se me dia so beto mattress am obi assign no yire wo so de obeso a anti beso akọ ti mattress kakaka na say student mattress bi 12 inches no na so so ntiapo beso ntiapo nam mu kansa nkodu fie o se nkodu fie na o se anwa ofrem phone so say okuna o net wo no akoto bi ama no say you were Aluma Brown kakra kafra papa no stroke patient mum yantena say ya o na de na free ni ko madra o anti sa no no nsem timi nkasa meti wa say sa no na fe mi ma che mi nsi bema ama wa ha mi bema yi what me kurase na o si wa ko tenkrum na so onan ba kan ofra no o se nka ka che mi se bema mi no ti wo no ohun ni ho nti menya be me bi wo kwai mu adwuma nka anyam ya no do afu machi na twawi me na se o mi am mpaso sa na me faso na se o be so kumi wasi me fan be wu ya na ede na me hie kafra why na se wu ya na ede wasi me fu na agaso domu abro wa gba branya bag nsia na 5 no wanya nsia wa membi minka boni wasa adobiem wasa nya bag nyansa ma 5 no wasa membi na mafu oga o me se membi na adan wasi wafu no me brama bra wan nya gum so e odem o yare no ma tutu bini ntum dafu na me ma bi kwa nya hwe anza o membi medi no o tutu abrona na de koye banku ama remse ni adi namsim de yade dadam oba yade on hwe oba abinwa di na no rahwa fe o se me man ba be ka chere aba ka se mamra me ya namsim ka me medi watemu obu na o sacrifice no koye ale na mko efionu mko fi ka se maame le obeye mentie asema ma mi ka che me se wo yare wo na hwe wo ne da ori ko si dan o da hwe ma ho aba o nti o fa buro ni kokko a enya hwe anti amame wo ka za no ha me on ka de me be me de na o be se o yes anam se me condemn o ba de o kan ma ba me de o condemn me na de na fa o ma e de bum tim o kune na maame kwaje o man fi nsemu na me gye me na be me betiam na se kwamche se o musi no mudi mpramro ndi kan se ska o ho akọ na kwa antena ho na kwa sichira no no wabwa eje o mamra ho auntie penny when you feel say mbache mo 63 years yes ya kan feel say ni me bache nya empie ni timfie no wontimi nkosi na ni mana 0.7 ntumi nkonti me water fu Rockland Oyedro o de to so Oyedro no makoto me tadro tinka wo ye wo ho aduro wo aduro nanka me ho baso me ho so nanka me na dane ke ye ho adwuma wo se on fa me kura
Oso do masase. Obeni na ono on face. Ono 40 something. Ti on de babuno. Ti so hia no. Ehia na mse 5 years so ntumi nko. Na so mse ehia me ante. Ehia me. Say ehia wan ka on free home makuma se kra say wo beto aduro. Na be u tabe me. Na wa pressure say ne kondo ana. On kan say mso. O ye dwanu me ne diwia. Na me o ko dwanu me dwale. Na mankuma ko da. Wo ye dabi. Oye dan me miye ya ma ka se hwakran me ko ma me wa ba ti okoje gudu wa ba okwa o ma jigu mu na be man so akodi ho na be man so ti wa yesa na to aso mfie se na nyame am wa hu wa ya tra sa che be mfie be mi nsa ti onu aduane si wa o se me ba oma wa koda o ma me ho na se o se nda no be man akoda nti na se mko no be man ho na mu be ma msi bra wa yin popon sempa un se me re no ani ma fa no me sa yare mpo me yare mpo be ma se e da so na ka kire me no o wa sem kan ka kire oba no na oba no pesika sa be ma kan oba no pesika ama oba be me kan ka se on me da o me 2 million ya na se ne wan ya ma na sombo chen 200 Ghana cedi 2 million na mo ba na oyare no mfie sei ba jo 35 efri awuye mu na oyare ana se yare ato no kwam ebi efi awuye mu se oro ko ma mi yem ewo pasetia na si bi efen elkan entino se ma mi ontimi aduma no o ka se ontimi henti pan ko komponenti ne dem ba komponenti ya ba no iru bla komponenti dem wa theater na na sin me kan chense akamiti num na nko ba na wu mo ya pa se na akrana wa nu ma mi hu nsuo wa asesa ama akrana yellow se fragi ani mo ndiko ya fidi mu entim taduan sa la so ji sia kom za akrani enu sa na awiaye enantie akrana tim ngasa fe ondun ngasa o mo be jatum so o anama dem so mu ansa ntuma kotwel no yiwani na ne gamse ontiapo mi so ntiapo na ne gamse ni nam mo kura emunwa te se o fie de say oba no Grace o free me one more dey ache timfie se ni na wo yare no wo san hwe oba yare fo oba ono ne ho odene efienum oma hokora oba no be jale ba anya efie da sen 35 years yes ontumi nyare wonya hwe ontumi nyale ni waja na ma wo yare da mi yale oba mse ma mi ewu me busa fo nyina ewu nti aka me kwa na me hwe japade na kan ba mi wa se mi nia ba oba ta me afere na wu ta be mi ama ma dwene ho saa ma se nka edro ka men man ko men musimsi na heading no luma uja kora no oba yemobo akra me se me dele ni o na mka ko Nigeria na na kam se memla na o yare ampa me dia ni fa bi na kare bi na ma ka wule mo sa mi ko pe bi ma tum lan si attraction pass no luma adenti da woni Grace atena mfie bebre mu wo ba 35 years na wantumi anya no ho ade de ma anya no ade se me ma me no ano tiase no woni me ma me bi no wa buchire no ba e no kran man ba ne behi oba no ka se omkoye oba no ade satem no oba no ma papa wo ho ene omkoye ni ma se na papa kan se akra ya wo no akra ni entiafo nti omda omkom no se nipa na entiafo a ye nye ho ade nti e ma akra no ma no ma mi ka etande ni se de wakasa de mo ko no mba mba ka jani kwame ye ko ma paase akran ya de ntina akran ma no o munya no ade ene o msa ba chide e fi ona mi yese o ene akran ma no ria akran kura e mu baba ni ene mi ne o ba metin sa ya la ya meti ente mo bi kwa ni ya ba kwan kan ho ene tio sa o be ya de adin bo ni amamia o sa ko fa nba fo se opiska ulma de na ye wa eye se tino okwa ne pono na to na fo so bu pono na ni wura mu ko hu na ehu de me se meti ono na bibisi makoma mse obe yu ko tu be man won oba dem no
ebe so onu obibiye ndi o se o tam to so na ko tam o bia da ohrum ndi mko 8 o'clock enimre anajo 8 o'clock ndi mko no na kum ha din na mtakura mtime ko na mtikasa odan mu na mjina kra na o mate se ni fe bi ba mo mfe jakasa na mtinye me ko dem ho ne mami na mko na mbo fun gangan mo mie uma ne te kasa se waba so o se not never ne fi me ko ese ni kunu nante me ko sa ase unim na nipa ye ne yeso kane a ehwe nanim ese ni kunu nante nante e ba de me kunu nante so go jasu kaw me bo fun gangan abru mai din abi na fun so dado na to akide na me se eda mo ni mo fran dado da chi me bo eda oni na atwi so de oni mo plan ampa na me fan fun kase dado na tene na buwa mu me ko be man da ni mu no so da chi na me se ama de sabe na ye ni o si jawasem wonti mi ni me nya de odi me na oba fe de ana jise do ba de ti se olma wo de ne de na kodi ama ho mi ko masasi ti so jaw de abaje o jam de amaje o jam de akase wa ma somo kakra kra si mo basu me se me ya de mu no so me e se mi he nu na so he me ti bi kon wa o ma mi na o ba ni ko je mo bu ti reciprocal o James on sapa na give me now I give you me saba ti se saba kokwa na ba kwa ma nyeye enye tubaje enji so o ngam da meje me na se se obi sisui o ma openza obi sisui de o so wo ye duro nti openza o mi ye duro de na so ope oba dia meje na wa tum se mi adentia hiam se nkeni batem ho companionship hiam se nkeni batem ho oh no so ayi na je se on kwa no anan ka chem se o ba ku ba bi nti eburo ni jan mi ntwa let's go man din ba ko na man no nim de ofre ma ofri ensenaja so ya ngani o mu jiska prince yo mu no so o mo bi so yi ska no o ti ona ko abom face ka yi o si abra so abra na chese galamse om ko so sika yi galamse ni ba ko ne so sika yi e chas e fe ebo chas tu de ne kwen o de ko ya jinachi ense o tansio na o ne nsu kase o ne nsu kase o so mu ti ensu na si amia ton adi so obra ban so abra kaka ho aba so abra sa djume yi no de force o ye na anajisema no di gold oje aji na msim ni gold msim banche na ya adjuma gold nsu mo du cha banche oh man tina olumai o mamra wo ante timi pa grace cha say ogre Auntie Grace now what to say me ka to no one alpha Grace phone me ka to no me de o say olumai whining one I can say nyam ba fura fama ogre mame tami waba wakwa fuma waba ogre olumai so do wa na woko Safra omofa omotoso Grace mama na fa line na no na kuma hello okay me pa to no now when me pa to phone me de ko baby atenam nam kwa me pa me de ko akoma no una olma so no ka olma ka che mami we mami pa to say mami we ni bi ni mami we na chiano mami we sa waje oso mami we papa we hey Auntie Naa ka mo tuni phone me de ko baby na ba jo me kwa na ka je Grace me fe no o ma wa me no nya efo chance ntu baby na o efo chance o mu ano o ba ji ne di kwa ade na asem na no na se mi aka bi mu mami we budi watiko Safa mami we beto so mami we ya wase na
Mr. Safa mame ne beto so mame efo le mame blessing efo dia but na say anti just your face mame we so no do den che fa him mumra ne ye medo mame we papa we so amasa sin odo enti emna me kwa ndi no mame we Beshia ne hu nkwamwa no ebeye den but ade ba akopa ye ka prostate ho asem a ye kan ne say efa Johnson nti prostate gland no ye will be a fem a ye friend urethra that is baby a be ma o Johnson fa nti eho na ye be kan ho asem nti prostate gland no ade bi a se obema enyini a na eno nso eye kese nti mostly no ye advice se obema bia se unya be 40 years kwa se utu anamo eba a medical services ebe regular checkups at least every 6 months bia ana 1 year bia ebe check on the size of the prostate no nti ye wo from the ye suano ye wo sizes are shy who say we no size me normal ana say kese nti say ka prostate enlargement a ebeka say den a prostate enlargement a broni ka no BPH benign prostate hypertrophy ana hyperplasia no na say prostate gland na America no adiketwa bi ayankopon abono ba unyini a na eno so kese the main cause of that den dey yen share den nimbati associated with say nyini be ma nyini na ne ho system no ne hormones na emaneye be ma na eno so jojo nti from no na ama prostate gland no so kese na dey how bebre abre no mostly no ade bi a ye ka se etaye familial nti say bi a o papa bi enya prostate enlargement a also o high risk say o prostate no unyini a be kese nti so na o papa bi ana ona na bi enya prostate enlargement a ama no problems a and say also ewo mo a o be check on as young as o ye no say bi a o 30 years kra 40 years a o be check on prostate size no ehwe nti mostly no say ka se prostate enlargement a problems bi e ti me de ba ma ho ne say o bre wo Johnson ho nti mostly no be hun say obi ho a o Johnson a be ma na Johnson tentem nti ye be friend frequent urination o Johnson ya be 20 minutes na Johnson side no o Johnson ya na sa Johnson side no and a lot of times no complain and call for a time nocturia which is enumere anajo Johnson into be hun say instead of say be obe sorry be 1 or 2 times in the night at Johnson no or to me sorry be 5 to 6 to 7 times into sanu crowd and me na ye obi so ho ase o Johnson na o feel say Johnson wan Johnson nyina obe hun say na ne bladder no o feel say still Johnson kakra e wo ne Johnson twanum obi so ho ase o Johnson obe hun say ye fe bi dribbling obe hun say oba Johnson na still Johnson e so ni nyina hu bibi say e fa ho a e say oba medical diagnostic services ye be scans any labs e dey ahwe the ekoso efa wo Johnson ho ase o prostate na ya large and ase other urine problems bi na wo a ni na ya be shama enti se unya sa symptoms ya ete se oba a medical services na ya show enti mostly no complications are what urine prostate enlargement ne say it mean ma o urine retention na chese because I want to make engine so ye no they be an Johnson e be aka o Johnson twanu insistano it mean ma o urine bacterial infection because Johnson e say yankopon abon said that Johnson twanu ye ma APA no this is the case I will prostate no push on urethra na ye ka no into Johnson e ba kakra na ejai into they be a bladder no Johnson bebre na ama o infection that infections are ye can so
it may travel echo with kidneys which is idea pa and sometimes so urine retention no say urine no e bebre ana e ka wo odun so twa no ma e move back to the kidneys no your friend of hydronephrosis it is a hydronephrosis kai Johnson na o kidneys na form develop say MP no they say Johnson sign call back to baby free na ama o kidneys na esene esese ye adwuma no enye adwuma sa nso be hu se na the kidney failure ne ade bro nti ade esese ye ma ye ni ho pa especially ye nuano mema o papa bi wo ho na se bi a wenya be 40 50 60 years and that's how man develop all these symptoms na ansa o de na ba that's how de ne ba medila ni ehwe no na yehu se prostate size no normal na se kese a no hu some of the things that obetimi ya ade aboa no se bia ne diet bi no obechange exercise bi no obeye ana se ne lifestyle bi no obesama sa complications na sa prostate enlargement no whole complications ana problems for fry betimi beginning e betimi ama urinary tract infections into symptoms now order than e betimi increase no more then eneni bi ne say bia obedun so bebre ne ade ana bi ho so awodun so kra na emu hyehyew ne ade obi kra ho awodun so kra na ase ohun se moja kakra ewom and some of the things ne say e be bladder stones into because Johnson no intimi ember complete no e bi ho ana crystals ne bi abobo and bladder stones to me ma obstruction stones na ye can it me ko urethra no mu a ana say bibisa na asa block kwan na intimi mba ni moja Johnson na intimi mba no na sa stone na sa ko block sa kwan no and send me can before no say hydronephrosis no it me damage your kidneys no and I say mo amunim say kidneys de enya problem a emunsem kra do so chen bibia ente ya de say ye ma ye ni ho and I say Johnson also o tna sia na say o ma ne ye kese no wa mehwe na we nya bia medications bia no na ya na uni option bia de say ye de rubber ehye o be mani and only a friend catheter balloon and also home complications the brain discomfort ne ade and I said bio se be me kra we ehye kra one ohun kafo intiminsia because of rubber na ehye wasem and prostate enlargement na ye kan wasem e betimi aba se prostate enlargement keke e bia keke na aye friend BPH e betimi aba nso se keke na aye no cancer ewo nti efe bibi nso prostate cancer ba ni nyina no because the symptoms na koye very similar to one another no untimi nka say we me de enye cancer na me de ye cancer this oba e ma ye hwe say ye check your prostate size na ye hwe say we ne de abnormally enlarged ana say ye sha growth bi be ma ye wo other labs bi a ye betimi ara na ama o ebi ne say ye betimi aye PSA prostate aye friend prostate specific antigen it means say your levels bi a it me do hu say o we na for me within the normal level and I say e was sora and I san what biopsy I no ne be say o prostate no hu kakra bi e de akọ e de aye ho lab ni ya hwe say ampa prostate cancer ne ebi wo moja mu ana say ebi ni and the best thing about the good thing about prostate cancer no say uhun ntem a yetimi eso ano ntem ema so uhun ntem na say e first stage no that is located within prostate na mu a na say treatment no so aye simple but so utna say na say bia wo dwen say wo de na ntisa ana wo adwen ya wo say me de na ntimi nye prostate cancer nti na wo de te ho na ye fe bibi metastasis na e bia prostate cancer cells na move call blood and other organs na say by the time now be no na after they are too late and the other complications are abrewa anka uba amedi lab ntem ma yehwe mawa and rusa inti and only some of the things are be can for prostate
Nti say o obebe maybe a wo ho from 40 years. Nyame nkoso ma hode nti nko akiri ye twen Grace na ye ne no edi nkomo. Oyima mpacha wiei. Awiei boko. Ma ne so kakra ma ye wai. Awiei boko. Mi free ball kan mbae. Na mete kwa ubisi ase. Na mete kwa ubisi ase. Nti mikunu tu kwan ko kwanongo akuru aho. Emi ne be ma bi ko dai. Ne yere bo mi dua. Eno. Emi ka kire to bu ase. Why wa gbe so obekasa? Why wa ya frozen? Victoria Ayamga. Me say why wa gbe so obekasa? Pacho. Kuna tu kwan no akogbo adwama nti umie wano na nkasa ne mpacha o. Ah mami, bolga to eno wa ba kumase o. Wa mami o jira waje. Wa mama jira ona so. Sana okay. Bebien so wachi. Titu boss dia ba na ye wuasem. Wa ware ukura ye ho ade Victoria Ayamga to aso e. Nti mene be ma bi ko dai. Na ne yiri bo mi dua. Ufa ukurachi. Ena hwan yiri hwan bo hwan dua. Be ma na mene ne ko dai. Ompuna no ne yiri. Ompuna no so wo e wo yiri. Ena wa so oba so okuru. Exchange snow robbery. Wa okuru. Papa no so aye wo ompuna no so wo yiri. Ena wo ne na etwidie mu odre no waja okuru no hoto so e. Ena obo mi dua. Ne yiri ne bodua ompuna ne yiri ne bodua. Mi yale mi nim dia yam. Nti mi pia mi kosia ababa wana na o ka se wan ko ama be pamachawa na wuchi se den kra nyaade a ebeko anu mi ko baby mi ko ye na se eyeduabo era mi se ande ye onu a ena mbesin ko fio mi ko duru ye ne boy ne ba ene wa bontin ena me be ya ompuna no ena me chia o ena mbisa ne se ne ma mbisa kwala ne se ne ma me wo ena boy ne se da bi woni ho ena kwala nse ahan wo ho ena me so onko frɛ ne ma me nto onko frɛ ne baaye no ena boy ne se e frɛ ne yire no o frɛ na wa muwa no ena o so rupie ena me ka de o mi na kyerɛ no ena obisa me se na adenti ena mama na kyerɛ ka de na kyerɛ no me ka se me ni kunu no atwempena me ba be pa na kyerɛ ena o se na adenti na de da no me mba mbeka ena me se me de me yale na me nim de eya me na me sia na asema wo ka no ena me di hu se eye saa nti me pa na kyerɛ ena o se ne me nkɔ na wofu ni ho nti me koye bezo amu ba obeba be frem nti me koye 3 days me frem wo fa ba bi nsu ti kuro ba ku bi so me frem man ba he to ba he na me chire asem ni na kire no ena ye koye ye ko duru ho na oba na se da won de wa anye fe enso so me ne kasa ye ne de ojitum ena be man pa na chawa na osiyo ene ye nkonko ye de be ye bia ne beko ena mi ma boy no frame kunu penyi e bo na mane ena o mobile o mbae no so mbe o mo mpe be man hwe na o mo be esaman e man akwada no dua no o mo mba o mbe fa o mo yire na o man kasa nso asan akwada no dua no na o mo frɛ na ahimfie o se da o mo frɛ no kura wa ama ena o mo sa tu se da ena sa da no ena o baaye o beduru ya o se on de on mennae o hena ni ka bia o so on mennae ena o hena so ne o no de wonti menka ba bia ye pe bia ye mfa anko ye mfa Auntie Victoria when you feel say o say 1 minute adwuma wei when you feel say mi sadan kai mi fie ni sa when sadan kai na rounds now ko de okay we jo won kai rounds now ko okay se we gya to me o ko rounds ko so na me nyina ho se me na me be loyo di mafo be ko gya to a when you feel say so won kai rounds no kai wan kai pe yen ko gya to a o se woni usu
se wo kru na mame pani ka mama yenye na yenko pani fa adwene ye me fa adwene wo pani fo ho man ketesi anye na pani betia ese ketesi ye mampe mo fa kamera ntoro so ties sa ato ni wo mame pani a wo kru me mama kwa mama 56 denti na wompra yi wana no mame ukuru ne ba ma adwodo opemu anya wo de wani nanka obo woni ani je denti na wompra yes all the way boga o me so ache me kumasi adum ato apente ampa ato apente oba nso so chichi no chichi no mame wo chichi me kuru mame wa chichi me kuru no dia gamo oso mane ni nye wana wanyem wo wo de wo sata ni kuru de ho eno no ti ni suo se chichi no wa chichi ma wo adanu su mami ayamga how many rounds minyao o compare do say mpacha menene da ba ko pe rounds do say na ko adinti na wo kunu mami penny wo ma say four children yes only kunu onyamia chawo bema hifa na kunu tu kwa no I am gonna be one ngo kura one to kwa Afghanistan one kwa America one kwa Iraq konongu heye and often a kontu a komdo and kufu krumatu quite 10 years 50 years na mani mafie and so much dine sima be manafa chemimu min ko da to obra samenti ase dine sima wokunu na bema no sa wompna na mpna no sa wo yire still I am gonna say Victoria or say pimme I put it to you say nyabako ansa na oba ware fo be free na kuma mo bawdua no na bia ya de a watra ne jesu acha wota wuntie uma ni kru mafie ni kuma da ni kru so ho on seek permission free ni kru o opamima na nya wuya ya fa no wara beba dinti na okuru na kwota ho mami we wanka anya abakai no bako mosre na feelings nyina bayira one of say obedai to say hero opemwa hero opimsios Victoria opimsios mama dientina mami penite sewo woku na sama obikun efa minimi sade mekano ubeka shie na time awuyi upioto no ahunu wuyi upioto adampa no soro ensom na ya wuyi upioto wa ahunu ya na meko mikunu tu kwan no oja men kwala nan no ya frɛ no kura so o ma yesika on fama e kwa frɛ obi e ka kyerɛ no ansa na odi fun na akoma no odi mana on frɛ on ka hwe me ya le kura na me ka se o ma misika kwa doctor on fama me bi me yare ye ko doctor me yare ye me da fie akwala na di kan yare ye satam ni peyin no e ko o SSO sirem ena die toson so me ensa na e wo ye ho ketu peyin ni de on ye wantana ye nchen ena aka ba ko yale ye wo konso na hwi mi ho me sorry e ko akura ma ko sa adwe abebo
Hana boneba utrim. Hana boneba utrim. Then can say papa so bonuram baby. Or body room say ya. Because judge now. Nemaye, my faka diapa. Me bebo via. Ewo adia ye di susu. Ne di ohono nso beje. Te me bo via no mayi wo mo de. Akoma mo ne kakra menya no. Ne me nso ma fa na me ne memba no. Edi. Da me sa akwa nso ebi ni ho. Di me kwa akoye sa me ba ka me firi. Me ko ba aduane mi firi sa akosi se me ye ade na wie ne ma ye ma ko tua ka di ma me no nti na obebo adwaman nampani akuta mannan enu nti ahukire nti ya nkasa me hwakra mi hu se de me kan na baba na onim so oyere yanka no kro na onim so oyere ompra na onim so oyere na papa oba ne ma wo ne pai papa na oba ne hu se ne krumpra no wane ne yire ne nati nti o mu jaaye nti oba ye kra me ka kire ne se wo yire ko fa wo yire ne bra nti ko bi na si wo muntam ne yina ni ko fa wo yire bra na so akwa oba ne se wo mabio nti ho no kra e cheye ana chiri wo san baaye e homu ena menene daaye ena o koye no achiri wa baba ye mpre na ya be bo me pona manfi no se eye sa no achiri no me pie so a me fa o mu fie na ni ena me hu se ne o sa te area ba ko nso ai me yire ni te ukuru ni e wo mpre ni me yire ni e me mpre ni ga ya sa no kra no achiri bi Miss Tena Demusu ya Auntie Joyce. Se wo hwe na papa ne moawa ane na wantutu so anko chenze wo ba pa ni moa wo kunu me wi a wo kunu dem na ofa me wi a papa no kunu dem ana wo kunu fie wa fie hwa mom na nya ni dem fie a wo ni be ma ni timu a watu kwa akokọ no ngono na wo mpra so ma wekedo mpra so aba wa ba meet me there Pyro biani nya wa di say ache mi ya de ko mfie mienu kra nsan eso wo yes ama me hu say duabo on person obeda no efiri ho no nso no e dia kan se no 4 years ani bosomi a de ba be simi ye wa na ye de na ye me ho na mi na ye me ya e na o sese o ma hu nye sei na me ya kase de na nye sei na me kase bata hu no aha de na okunuka oso de acha obeje wo ne watena yes ana ye ka asem no wie ye no me pa acha opa ukuru ni cho nini ya pe ni ka ho bai ke me pa acha e ma o moti ase nini ya pe ni kura nse endi e me hwe na me kwa ya sa ade ni biu ma no mo fa nche o fa nche na mo mama mre mu no mo ye devil fra se ufa ukuru achi a de na ye ebia na wo hwe se maame ni dua no ena ye ba mo so mama mre mu no se wo fa ukuru achi a de na ye no kura de ya kwa ye kura de dada ti hwe mfie no enya no ti papa da so ne te ukuru da so ne te wonu wa ha ba mi me cha so da so ware no o ko ni nchen ni fie ho na me wo oba ho ho hoda oba ho nchen wonu oba ba ko de efiri o atena ni so asebu eso ya kan sisemu se atena ni so yampa ne chao Auntie Vic yampa ne chao se non tawachi kan se me kwa ya sa ena ma akoye nti minimi se ma fom nti eno no de ya se me pa na chao na nke jai no so oja me kura de ya nke no de nke mfa me ho emum so obekọ na yare asu di akire no eno no wo ya ukun so aye bibia na
Ese se bia na ono so amiem emfiri no your friend there Mantio John Ayamga fa eja John emra ne so panicho anye ni ye repentance a process obi afobo penyonko bi odire boni we all sin differently obi de boni ye konkonsa obi de ye adwamambo obi de ye krono obi aboni oye we sin differently mami de ne ehunu se wa bo adwama e bia so boni a wuntumi nyai no esopa nti monfa eja John Ayambaga Auntie Vic me no din ko Ayamda na mpacho menya ompna no ye fe ono so say so tie nka fa telephone ye ntimi mpacho unyi ompna no emfrim sanso ne enyi ompna na yire no emfri oya santini eja kwadwo say a wo fa hen kwa besiase opani kwadwo say a wo kwawu besiase ne yire de say Afutuo Boatma Auntie Boatma mesre mami fi bogaton ena wabakuma se sasem ye nka ne telephone so ye beto nsa de afremoti ye nka wo kwawu besiase a de adro no ye hiawo sanso na opani John Ayamga eye mami Victoria ukunu ono so ye hia no na ye nipa nan ni nyina ye ntrase na ye hu ba bia didua no ebefa se mami no so ntimi na wenu no ade aba one shot one shot atenani so amani bibia ye basa wa kan sinsemu efomu ye yi no so ye yi no yare enso krampo na wo se ko kompo ne enwa no na yare ni hokra ko beto ne braso na yare na abamu na de Auntie Victoria kwemanim na pache oye yampa ejajo achawiye ni yampa kwadwo nso yire Antiefua chawiye na omuti enka omunso ye dwa ato anim na nkra ye de ma wo mu no omuni so no omumra Afutuo Boatma me se me pa chao ma hu se ma fomo nka se de me ne otia no nka se eba ne sa nso so mfom so mesra wa fa chem ma fom yare ne hame nso so mikita nkwala minina minija maya wo bani fa chem na yenda ni de ni firi ho Yensu ya dio mo amobobo nkrofo kuro no mo se bodies no se bodies no we bet we are pension 1 minute na fe ya kechi wa ya pa so se me nyamia menyai minim ho hwe ti mo ma yen tutu ya namo no ensi yi so ho onipa da seni so ho na wenya amane wenya jajo na Mami Joyce ukunu aba line so chia no mami John Montana aha Montana man oh American 0.7 oh mo hoye me se me pa chao ne enfom so ama famo no me sira wa facham ne bi nsi bio honde ande toro facham hello ande toro avavuge facham na boa me na me nkwa na ne dua no avavu toro to tora gambone ode akasa ni tie me se me pa chao
pa cha from so ama from wonu mesra wa fa cha me na me na me nkwada ne duane na me yare pa na o ta se me bo o san me peso ta machi me nkwada ne duane me ja o fina mo sa ne duane no ya ne ba ya man gina uchi ese yare ya ne ko ya da so na oba kuma se ne wotini ba mama ne se oba ba na se ebe ye mfie mienu nie meka kire mo se momwa me ne yemfa mre ha ebe ye na mo se mo papa keto aba ho nti mo ne ni bedi nkomansa no man ka hwi ekosi na otu mienu kura atwam e ma mi bisam e na mo ka kire me se mo de mo nya saa de no 100.7 de saa na mo ka kire me saa no me so me saa suro me ka kire me ka se me ba ha e ya saa na mbe saa ka mbe ka se me ma enti na ma mbo mama ne no ade no so e ha me kura na o kama sema na nkwala no wo nim nipa no bo duane se de wo bo no e biane me na me nkwan hia wo kura na o mane de fa wo munti na be bo am se o mu ba bia akona me popo ai hello ai okay onana about dia no say if I say me ko busa nipa no say wani mu hofi na say mi nimba bia me ko akoye akobusa na bia na mbo hu kwan ba fa so egbo awo say ye benya obi wo hanom kuma si ha to ba ha da be na obeba ha se ya Obama man ya mintini se da se na baba won se ma ya hugwa woto ba ya wan Obama man ya se o asam we na si o pese oba ka se Obama man ya se o ba bia na mba ta hugwa na oba ba du na wa kan sam we ya me ba mania ne de me bo wa mania ne ofia nya de a ebe ya adwuma nya de a mo be pene cha sa de we ma ka de da nya na asem na actually kwa mo se me yale ade ne so wi me mo se me yale ke ma me kai wo se oba na ka se Obama man ye so o ba se oba dia na mba ya hugwa na o ba teku ansa na oba ka kira mi se ya oni afa cha me ma fo mo se ma mbo wa man ye ka cha me na me hu kire me John Openi John yeah pap mami oyire so pa o wajitum se wafa wachi wanye ne yie sisia na osa wo ka ne ho na ye hwehwe be man ne yire ne edi dwatoa si wo mo so na onyi dua no emfiri ho wadawe mu oya nso he wo se wo boa no na se ya no another me bisa se obanku ba bia e betina koyi asam ne firi ho aye behunu ti wo de mayeda na fe producer kora beko ma mene nchen wo ni kuro no so a ye behunu ye beye hospital. Now Dr. Nakacho say ya did say wo bojem. And now in one person who say who ya did say wo bojem. Ya did it is typhoid, hepatitis B and C, diabetes, ASH ya did. Cancer ya toni petrimu ya from and from them. And I feel bad for na be bomi ya na wobi. And I feel kaya na HIV test na person we ni na no wo betumi ahwede ama. Oba wonye na person ni sa from what dey. Aba fan wo ya tafo. Anasa na nai. I feel person who say ba ba no your ba na say dem. Ni
na mo wo ye menso fi say abedila wo ye ne wadi da so ye on fi dia ma so ye de ye tesa wo do nyina bi kasi ye dia de che e be hwe so fra ye o kuma se ofori pro ye ni SDC workshop na ene tin hwe ni mu ye ye adwuma fi twada ekosi na me da ye number ni ye 0244 96 49 22 0541 1431 68 Amedila laboratory mo kunte Ashefo Yachamo free Amedilab Diagnostic Services. I work for from opposite STC yard. And I a branch back I work Menshia opposite the Zongo gate. And a topic back I have fire can want them a prostate. The prostate want them and a prostate enlargement. And then they can prostate. It is a prostate. Organ be a warm memo. And say I take prostate. I can't want them because so I won't for so be a bema. And see prostate a gland be a the kit will be a shed be emergency chana. And the other pot and say, I will ensure be a the cat bema who's you. I a friend a seminal fluid. It is like a idea be a nourish bema nsuo sene be ya one obehia ne hu nkwamwa no ebeye din but ade ba akopa ye ka prostate ho asema ye kan ne say efa Johnson nti prostate gland no ye will be a fem aye friend urethra that is baby a bema o Johnson fa nti eho na ye be kan ho asem nti prostate gland no ade bia se obema enyini a na eno so kese nti mostly no ye advice se bema bia se unya be 40 years kwa se utu anamo eba Amedilab services ebe regular checkups at least every 6 months bia ana 1 year bia ebe check on the size of the prostate no nti ye wo from the yesuya no ye wo sizes are shy who say we no size me normal and I say kese into say prostate enlargement e be ka say den prostate enlargement broni e kan BPH benign prostate hypertrophy and hyperplasia no then say prostate gland na America no adiketwa bi ayankopon abono ba unyini ana eno so kese the main cause of that and the ye share the nimbati associated with say nyini be ma nyini na ne ho system no ne hormones na emane be ma na eno so jojo nti from no na ama prostate gland no so kese na de how bebre abre no mostly no ade bi a ye ka se etaye familial nti say bi a o papa bi enya prostate enlargement also high risk say prostate no unyini a be kese nti so na o papa bi ana o na bi enya prostate enlargement ama no problems and say also ewo mo a o be check on as young as oye no say bi a o 30 years 40 years o be check on prostate size no ehwe nti mostly no say ka say prostate enlargement problems bi etimede ba ma ho ne say obre wo Johnson ho nti mostly no be hun say obi ho a o Johnson a be ma na Johnson tentem nti ye be friend frequent urination o Johnson ya be 20 minutes na Johnson side no o Johnson ya na Johnson side no and a lot of times no complain and call for a time nocturia which is enumerate anajo Johnson into be hun say instead of say be obe sorry be 1 or 2 times in the night at Johnson no or to me sorry be 5 to 6 to 7 times into sano crowd into me na ye obi so ho ase o Johnson na o feel say Johnson wan Johnson nyina obe hun say na ne bladder no o feel say still Johnson kakra e wo ne Johnson twanum obi so ho ase o Johnson obe hun say e fe bi dribbling obe hun so oba Johnson na still Johnson e so nyina hu bibi say e fa ho a e say oba Amedilab Diagnostic Services ye be scans any labs e dey ahwe the ekoso efa wo Johnson ho say prostate na ya large and I say other urine problems bi na wo a ni na ya be shama enti se unya sa symptoms ya say oba Amedilab Services na ya show
Into mostly complications or a water urine prostate enlargement in say it's mema or urine retention. Urine retention thing because I want to make engine so they be another on a bia cow so training. It's mema urine bacteria infection because I Jones on a say young coupon bonus said that Johnson China ma APNO. This is the case I will prostate a push on urethra na aye kano into Johnson e ba kakra na ejai e ba kakra na ejai into de bia o bladder no Johnson bebre wo na ama o infection that infections aye kan so it may travel echo kidneys ho which is adea ehu pa and sometimes so urine retention no the urine no eye bebre ana e ka wo Johnson twa no mu a move back to kidneys no a friend of hydronephrosis. Into that hydronephrosis I can Johnson o kidneys now form a develop MP. They say Johnson sign call back to they be free. Now ama o kidneys na send say ye adwuma no enye adwuma sa nso be hu say na the kidney failure ne ade bro. Inti ade say ye ma ye ni ho pa especially ye nuanom mema o papa bi wo ho na se bi a wenya be 40 50 60 years and that's how try man develop all these symptoms na answer o de na ba that's how de ne ba medical ni ehwe no ni ehu se ni prostate size no e normal na se e kese a no hu some of the things that obetimi ya ade aboa no se bi a ne diet bi no obe change exercise bi no obeye ana se ni lifestyle bi no obesesama complications na prostate enlargement whole complications and problems for fry bit me dey abroad on say then I make beginning a bit me urinary tract infections into symptoms now order than a bit me increasing more then any be say be abedun so bebre ne ade and I go hon so awodun so kra na emu hyehyew ne ade obi kra ho awodun so kra na say ohun se moja kakra ewom and some of the things ne say e be bladder stones into because Johnson no ain't mean ember complete no e be ho na crystals ne be abobo and bladder stones to me ma obstruction stones na ye kan it me ko wura urethra no mu a ana say bibisa na asa block kwan na ain't mean ba ni moja Johnson na ain't mean ba no na sa stone na sa ko block sa kwan no and send me can before no say hydronephrosis no it me damage your kidneys no and I say mo amunim say kidneys dey enya problem a emu nsem kra do so chen bibia ente ya dey say ye ma ye ni ekọ ho and I say Johnson also o tna sia na say o ma ne ye kese no wa mehwe na we nya bia medications bia no na ya na uni option bia dey say ye dey rubber ehye o be mani and only a friend a catheter balloon and also a home complications the brain discomfort near day and I said you said be cry away a shell cry only for intimacia because of rubber na was and prostate enlargement na ye can once a bit me about a prostate enlargement keke e be a kese na aye friend BPH a bit me about say kese na aye no cancer ewo enti efe bibi nso prostate cancer ba ni na no because the symptoms na koye very similar to one another no untimi nka say we me dey nye cancer na me dey ye cancer this oba e ma ye hwe say ye check your prostate size na ye hwe say we ne dey abnormally enlarged and I say ye sha growth bi be ma ye wo other labs bi a ye betimi ara na ama o ebi ne say ye betimi aye PSA prostate aye friend of prostate specific antigen it means say your levels be it me do hu say o we na for me within the normal level and I say e was sura and I san what biopsy I no ne ye bet o prostate no hu kakra bi e de akọ e de aye ho lab ni ya hwe say ampa prostate cancer ne ebi wo moja mu and I say ebi ni and the best thing about the good thing about prostate cancer and say uhu nentem a yetimi eso anontem ema o uhu nentem na say that is located within prostate na mu a
na say treatment no so aye simple but say utna say na say bia wo dwen say wo de na ntisa ana wo adwen ya wo say me de na ntimi nye prostate cancer nti na wo de te ho ana ye fe bibi metastasis na ebia prostate cancer cells na move ko blood and money wo other organs na say by the time na wo be mu no na after they are too late and the other complications are abrewa anka uba amedilab ntem ma yehwemawa and rules inti and only some of the things are yebeka fa prostate inti as I say obebe maybe a wo ho from 40 years or even less than that and our papa bi and ona na bi o fi or complaining all these symptoms na yakana as I say odene ba amedilab ni yehwe no the prostate and kidneys need bia urological examination ema yehu se bia problem bi e woni urinary tract ni mu ana se bibia ni ma inti amedilab e wo opericrom opposite STC yard ena ye number of ya obenya ye wo so eni 0541 143 168 ena ye wo san wo other branch e wo mentia ukọ so ye be hwe wo kama Gana mai yedia sam de biabo obi benyawa na fi yade amman kama sam ena yade no ti ana amadi alternative health center yadi abramo awar form pe awo say your kidney and our liver e ho na atechema o hypertension ana edunya asisiale diabetes ana tetewo wo stroke akon to dem wo kina nante abre enso entimi nko ye betu stroke na se e de ma deku ama onya hoto wa opese massage ye miamia wo twetwe ma onya hoto akuponchai ebi wa amadi alternative health center wakoma yade na tetewo wonam yade na edunya say madedia typhoid yade fruit trisu kopi munase die enya no nko se ye ne yade ana enamu yade ena etete wo odepua ana gono yetenete ebio ye wo mobile clinic nso ewo ho wo frɛ ye ne aye beba ba hyew Amedi Alternative Health Center ye wo forukrom traffic light na so no mu a Amedi Love Services dynamo frɛ ye wo 0541 143168 0202 9135 1 Papa nenu mwase owu a me fie ose da me ni ho asemka meti ya na ya tam KM court 6 good years ni na judge otemuafo pani tra na dwamu no ofa ne ped Mesi temuafo na wo KM ne oye adwuma ofa ne pen na asemo Oyerepa ka enane sani kan say anane tebushenfo mu kokot mo mfa ho amane ebode maye yo yedamase eye Oyerepa FM ende etiefo ne ahwefo nyina say Oyerepa nokre no omoka no ye ba ha ede ye ofa eye honorable assemblyman a osokoban azeko setutu ewuo ebedai papa no eye nsamase se owu a yensie ni fie na tamwa eduru ye no oba okofa no ano ne tie eseda ebinam de na ne ejina so nti ye taburi asem no ye nyim se yentimi mfa mra ne hye nsam ye taburi asem no de ko bebia ye di asem eye KM court na eye magistrate Audu Musa wode nokre ato de nokre da de Auntie Naa kaye se efre oba no one ne kaye ntiase anya adwuma nyina no yetena se no ochamuofo ano se oba no one so onya yire kura no a emra wo se nka one natena na kabusua ema no dabre entena upon the wesi amani nyina but ekodu mre bi ma court sa oda DNA no a yede bekire ewo Oyerepa ha no very good ama obaro de ye kura se o ma no manum ye no nyina budu o ma adwane afrifie o mo se o ma nyina o mu obi ntimi nka o ma asem ma o mo enti de o ye wo no ebegina ho beka asem no ti o beka asem no so no court je de o ye wo no asem no tum enti sesi ya no nyankopon adawroma Oyerepa ene na tiefo ne ahwefo enne dua yi
ɛyɛ kɔ na abusua a yɛ ɔsɔkɔban ba ko pe ɛnya yɛde ɛdamo Tiano US New York ba me. Nana ayo unya papa bi. Unya papa ko pe. Baba ne baba ko no na ya. Tia uno. Busia ko na busia. Ya bua ma ye. Ya se ye ye ko tiafuru no e wo fie ho. Enti Auntie Naa ya Auntie Naa radio show. Ye kan se nya. Ayo pa radio. Nya to radio. Bashaba. Ya Oyerepa FM. Alwadu tun kwanam. Anya wa anka for be ko condemn. Abusua ni bi. Se Onyankopon so say you go see anyone if you Sokobai. Yes, Sokobai. Oya na de oyiba ko pe so ma hye ye. Ye kan ya za Auntie Naa se dan kan what. Ami. As that to should be anka otumfo. Oh, ne dia kwa na kese. Ma so ya twi na ade a chena me sapa yira. Me ta wuti me yira. Ba wo nyame a na wo nyame. Ye kan na ne se ma mo ko wale a musku mema. Mo mama ni mrafie. So what you say? Ye kan ya se oba wuti wa ko wale a mo ni mradie. Ya fa de ukunu no wakunu wa toro meat. Yes. Ya ji wo fasi wo. Ya chira se wo wukura na ye. Ebe ko ama no. Ye kan ya se da tifu ase. Choko ba fo. Omo sire ye. Omo ta ye. Ya wina amase. Ye din ko ni. Mon ko da mon famu wo fan ko se fie. Boy. Boy. Wala baba yeslo. Wala baba yeslo. Attention baba. Ya ti yefulu. Ya ti Efulu for 6 years. Ayaba. Kuse. Monto sa anyom ne mamo ho. Kuse. Amachi de nam de be mamo. Kuse. Na wote. Nam jamaze. Awuni ba 6 years. Abeje kosie no. Kuse. Mama me acapella. Kuse. Social chaba babina. Mama mo shaholo. Awuni ba. Akumasa. Kuna sa kosoko bayo. Dadi wedi oba kosoko bayo. Rambo. Wani aguase. Celebration of life. No temptation. Yes, this is celebration of life. Yes, no temptation. 6 years. Of our opening US Boko. Girls for Mike and my Jamame. Opening your mountains area. Trasha Maria Auntie Naa. Nobody Columbia maybe donation am our I'm saying the opening. We can Colano Assam Columbia, which can in some ocean. Papa 78. Papa 78. Papa 25. Mama 78. Or 78 years. No, I couldn't swear. A slim Nina didn't come out. The cronin and try also. Without trying, I'm with a man on. You. That's it. You are nearly win, Bessiah. Hey, Mate. Here you are. A colano also chair said, Papa didn't fire him, crying now. Uchabel, Lucano. What I say, Opa, solid and do a horse. Also, the day about it will be a son, Colano, be a sicker.
Kaku mic ni mame. Where Auntie Naa ni Esu yale kwa yewia ni akosoko ba yekosi oluma SCS odufie yo pani kagu mike kagu bibi ni mame nkola no obi aso de sika envelope no obi asika shim yo 9 hasa 300 Ghana cedis onyame insha dada na final free buy free Columbus Ohio for Chrome Columbus for Chrome Euradia chef for Chrome papa senior chef pa chef for Chrome yeah I grab a try no okay only US for OSU hospital now all right Riverside Hospital Michelle Michelle so for mama no yere Nikuru Francis okay now Eric Michelle me nyina nti o mo hwam kwame ba na Columbus fo nyina mo nyina say ekuro baako na nyina donation bia ni a yakabom na de bra antena na busuafo no that dey that so ba nyame fanko asubim nim say beba so me baso a me phone number so ya 614-499-3344 yo mo Columbus Ohio yo bye hey, greetings from Ghana to abroad okay mama Bacharie Bacho ye frema ta me mama ni anti amasa wa na ye birthday ewa UK Scotland Bacho was say kakra ye share review anti amasa wa me the video na Bacho mama da so when you feel say Bacho 95 years wow watch me come beto adwa na ko tell what want me to me chire mi adwa voice no nante na anya na mehwe Bacho na me ne mata so me yakakra okay penny ayo Scotland yemi ne yakabo de ntuan ma ye dinjina ma oledi nyame nshamo this so ketua bi e woboamu ifo nyankafo so fam okay fam apostle mame okay monto happy birthday ma yanko peja ni entaroji happy birthday I don't know to know me mami ni anako kakra what the show happy birthday enyum kranko atu ayi happy birthday wow oh lady age gracefully nyamieshano okay 95 years hey ahodimu nyamedi achano mesi ahodimu we tap into just a video let's watch the video okay the relationship talks so ni yedi nkomo aha ye besu enu me bibire galama onya bepere kana hu se nsema ye bekeka no ano de ye pa na edi se ese utie bi aha ye ndidi atem aha ye nto ma aha ye nkeka nsemfumfum go bi hu ni mas na emu ha yesua de we the relationship talks ho ene ye benya beka nsami ene ye besua how as be man na no mmonyum a ono osuro oba ono ntumi me oba ono ntumi kan choba so peno no ne emu sa galaman ebe me yapo na nya ya no mmonyum no etimi de akofo na mami bi sa question mmemme be bibli ya no mmonyum yinyama ne bi so ye pe ye ho chiri ye ti se ye hu how a yesi approach oba no ebi oba no oyewura ebi ye ne kwaso ya no mmonyum ye ntumi koje nanim sa mmemma no mesiro boyan wa me pacho aselo oba hwe ema ho se wa no mmonyum na wunya oba nso opa de sese o ye nse oba no what area ye de esum wa boda esum no ai ema bebre wa humobro ye wa humobro do ho enti wo besum no suma wo sum no na be ma na hunu se wo pen but wo ntimi nka so enti so wo no
woyɛ nneɛma bi sɛ ɔhia somafoɔ koraa na wopɛ sɛ wokɔdane ne somafo ahwɛ na sɛ woanya aboa ma aboa wonya aboa ma no nya aboa ma wo ewiase saa na ɛte wobɛsom no kwamɛ so bɛnne nti na meka kyerɛ sɛ wɔhia somafoɔ koraa na wopere sɛ wobɛkɔ ama no asoma wo nti wowɔ fie a na waka kyerɛ sɛ mpɔkyɛ wopɛ obi asoma no afrɛ me daabi deɛ wobɛka sɛ kyale wowɔ fie ɔsɛ ɛne meba ha o na ɔno nso so bɛgye wo pene sɛ bi abra woba adeɛ a wɔyɛ bia no pɛ sɛ oso no nti no wo no deɛ wokɔ ne sɛ deɛ wokɔyɛ bia no wokɔyɛ ne sɛ wo no wo tiri mu pɔ ne sɛ nka wonya na wopɛ wobɛti wontimi nka nti ba ɔba no deɛ moment no wɔnya nhunu deɛ nti a wosom no agye sɛ wosom kɔ akyiri obi a ɔfɛle mpo sɛ ɔbɛba ɔbaa n'anim no na bɛka sɛ mebɛsom wo anasɛ mebɛna soma me anasɛ ɔfrɛ no fon so koraa na bɛyɛ ne din ɔba a wɔntimi mmie no ano nka sɛ maba na soma me ɛyɛ koraa ɔntumi nkɔ ɔba no fie ɛyɛ sɛ ɔba no bɛfrɛ no tolegɛ wode biabim no yɛso yɛmfolo deɛ yɛwo kan the same thing yɛso yɛmfa nkɔ yɛwo follow me sɛ deɛ mekan a wobɛnya no wo woyɛ bɛrima wano mmɔnwom ɔbaa no nso so wo ne na ti area wonya no a wopɛ no enti no wo mmom na wobɛbrɛ wo ho ase abɛdane akwalaa wɔ n'anim wobɛsom no wobɛba bɛsom no enti som no a wosom no no ɔno no toanse no ɔntumi nkɛ sɛ bra bɛsom me ɛna ɔno nso so wɔnhyɛ wo because ɔno koraa bi koraa wɔhyia wo a wɔ appearance no koraa nti wɔfɛre na mmom no wo wano no a wode bɛka asɛm akyerɛ no no na wo so so ɛyɛ wo so so duro yi enti wo no wohyia no a wo ben kakra na se wo ne no edi nkomo te se ebia ye frɛ wo se wo te hin ne adade no obi ontumi nkan sa ne ma ne nyina ene adwuma no so ene adwuma no so ontumi nkan obi ana no moyim de ontumi nyina ma nanim kran se wo no ontumi enya pese no no wo ontumi nyina no nanim kran ne wo ka asem embeta asem na wo ka no because of that wo fere ne nti wontumi ene ni nkomo andru details se wo babusa busa no question no wo ba monitor no uba monitor na hunu fi kura aya ofiri mu ba eno so so ye one method nti wunya hunu fi kura ofiri mu ba one day woni ni behia no na waka je se mame wo de na nka be pawadafo pa ozuzo me hwehwe wa menya bra me ne wo behia sa se mu wenku ade wo betu maka nti wunya ka se ya se ono nso so epe wo se obe ma wo approach na obo nsa wo besere osere na waka je se mizu mi fi ya ni o who cares nti ho no ebe ma wo moro ama watuma buza nti are wo betena ha che me se aha na wote o se me betena ha nche na afi kura na mabeje dan ha se ane aya me ba besra wo enu anu no twa short wo ho wutwa no kese bebre dabi se woni wano monyum nti wanhwe obekwa kototo apapa so nti wutwa no short wo ho no ma the next day no ubehu se ebia wo no open nti no da bia wani di na chi o nti wo ba monitor hunu se wa ba ofie na wakofie ho ai se wo no de kwa wo kro no de wo wutirim na wo wutirim bete mpie wa no nti wo no wo hunu de wo wadwene wo kwa na koton ma me ofie so ne maame de ba bia wo no wote no se wo ne maame no na te de no nso so ne method nko by de kan ye obi a wo no ankasa tu abetena area ho so nti se ono no uko na ukokoto na adanza be ka se be ba besra wo enti me ba besra wo oba no behu se ase wo pese wo ben no enti wo behu se ono so me kura nka me be kokrom na me pese me ya ade we ya ansa na makokrom tie no na me guso ameye so ebia me si me niema bi ansa na makokrom enti moment na wo si ne niema no uko a wontimi mfa ansa nkoto ne niema no se wo besi bia boa no enti uko a na wo so wo si ne niema enti no wafa akonwa na wabetena ne nchempe na uyi ni nsenkwa enka pasem shase kan asem abeye ne sere on say map funny enema bia asa anika nti shase se uyi ni nsenkwa o ke kan sem bia sere o ke kan sem bia sere kakra obesere na wahunu se wa yedan ekwan wo ho se wo betimi onka se wajimi lulu na se wajimi na se wunyimi ya nga mfuru vie se wo kwa kwaso mo bi ndi wajimi ande wajimi no ma wa ande da ho but de wo ye bia no wujimi de apade anu nti no wo de wo le ko se fi yiche sa wada ne kokosachi nti no sa ekwan ne so na wo nam nti ono obehunu se akwa wezuzu de ne ho ani kan number 1 no obetuma fane se akwa de wajimi wo obetuma fane se akwa de ne ho ani kan akwa de oyi nsankwa o miensa de obefa bia nso fane sa agetum ansa won kan kyerɛw bai woni tirim nti wo so koso yo
nti woni ne bedi san ko because we Jimmy dey say they were disqualified o me kan kire o kan woni team dey say o team an say obi a Jimmy but e kwan a wo fa so Jimmy ye no na be me ehunu say Jimmy we professional way such as ye we Jimmy bi ho no anase kwajo nkansan mu nyina by a professional way aha and ye we Jimmy fo bi o wo fie wono na no so nsu wono nso ni Jimmy no nko aha eno nso so wo ho nti ye wo obi an ne professional Jimmy a o wo aha nti wo be kan say no oyi yes an ema na wono de woni tirim no wadwena afa ho awie akwa ne ho anika ho akwa we de me mane mame nchen biem akwa we de me mana ba me nchen because mani nka kura na otimi ka asem bi mane ye manika na be din so say wo no wontimi enkasa na wo ye concert na so wo ye funny ways no oba no be ka che say oba akwa we de me mane mame nchen biem ensi woni tirim da kan che ne say wo pe no da bi enka pa asem and I was also make bibi man who say a painting a warrior, sir. And you one can when it's muda. Say, I go with you, where Jimmy do to me, man, and mamma chain. Dabi or Babia need your quasia home by one person on one will be. So, and you will be able to know who say, oh, I go with you and when you go, I go with them and boy crying your problem now. It's all you never hold with my baby, I bet paper money, my real woman. Ah, it's not been no. Eno na mama na ono otwe ba ne nchen nti ade chi ne se wo hu na wo no wa anko ne nchen krampo no no atimi fra ka je no ade ma hu madam fo enure me wadu dinsi o sa moment no wadu dinsi no fra madam fo madam fo eno ade wa ma me nchen na wa ye dai wa hunu se sa wo hu hia no nti ho na wo di san eno ni san no ukọ baako ukumiri na dakubi wa se eja tum no wa hwe se tum be 2 days na wo hwe se wo hu hia na na nti ono nzu hia wo ono na be request se ade na nze na mi hu na wa hunu se ni se de me ye no bo obium ho hia so nti afiri wo no kro no afede na wo ben no ene wo na ebasa na se wo no hunu otimi bie na no ka kire se nze de me hu a che wo he wo na se apart from baby I want me approach you say bra ho no aye e bia wo dware ukono wo dem a obetima fra wo say bra ukono wo kitchen aye aduane obetima fra wo say bra because wonim say cham bia woni ni be hia bia no nanije so nti wodi san kakran because wano monyum nti wodi min true wonsam no one day e ma nye ye nti a time nti wo be use sa time na kakran e ma wa humobro wonderful nti wo no be hunu se oh no baby akwa we ekeka ne nsam kro no wonya ya wo pe so nti one day no bonse afi de wani aka nanim nti wani nya aka nanim sa no a afi na wano na e monyum no na esote nti afi wo ka bibia kire na wonim se we kura de meka wo be fa na goro nti ne bunya de emfu nti no wo betimi aka de wo pese wo ka se me pese me no da baby wo ko kan street hey what to bomb ono obebuza obetimi kaze me pe wo nti me kaze se ohono moment na mugusu a mo didi mo agoro no a beduru baabi na chese wo mu ayedu ewo wono nanim aha nti wo mu yedu wo nanim a na dakoro wo de ato wo se o pa de enka wo mabra bo man kamani baji o me da se mi ja o kan ni se ya ofa ni mienu ofa ni se ya sempa anasa akwa we odi agoro anase o person ka me won abra bom se woni me ye sa concert na na odwene ni sa na ewo ni tirim na waja ho because sa wano monyum enjinsam no ka to aso miensa de ekọ nan no wo to bomb ama wo na oba no nso na ebia wonnim ebia na wo boyfriend kra na wo pese wo confess no ndi no de wo ye bia na ye agro adwempa na shisha wadwene mu saa na wo de ene no eye movement ekọ ndi wo ka se ya ono no obesere na won ka hwe so nti wan ka hwe a the next day no aka chense nti wo so da bia me ba wo fie besra we da be na wo so baba me fie besra me sa enhihye na mo hihye na ade no so wo hihye no tete de wo to da me no ese wo hihye no wadwene mu nti wo ka se ya wo de na wo fie de me da besra za na wo ya na me ba wo fie besra no me de me nye nipa anase me de me ni hu kwan se me timi ba wo fie na ade na wo de wo timi ma fie ono abebusa se na me ba ofie a oha obi anim
oha wo mu say oha wo mu na menya botre da bia me ba ofie no nti za oha kro na nke wo mu se nka oha no nka ato ye nyina nti oba no bisa say me ba ofie a wo yere mbomi an so eno ne oha no ewo no sa topic no because ono no wo hunu say unire na emum no ebia ofie ho na wote no kra no wonne wo ho se wono wo hu se wadu nti wono wo hunu say ebia wa nkasa wonne wo ho nti obedi kan buza za ndi me ba ofie oha bia nu nti ho no na obema na hunu say wo no anya se gimi na wagimi na wo de wo ho na wo ma na hunu say de wo ye bia no wo ye den wo wa nkasa wadwunu na nya se obi na influence wa na so bibia tesa nti ho no ana ono obuza za ze no na wo so akire na amana hunu say oh wa wo de wo ho nti o ye se wi a bo nze afi ono akoda ne kete so no no wo dwene ho yes obadwene ho ase ya na onza wa no bo nwum kra ko se oba pe otu ga se me kwadwene ho de wo kwadwene ho nyina ne se sa be ma wenti menene tena obetumi adome obetumi amamani age obema wenti obetumi ahweme ana oye na ma wo mbaketo na o ka kire me se ne fanze hoho biba ntimi nkoye aduane ema no na ma wo fo wie sata na ma wo mbe na ma wo fo wie na se me nko no fo me be 4 o'clock ntimi ye no na m ka kire so mpa na sha mi wura na se se de 4 o'clock de ade asa ntimi wo wo frejim nti wo ba me no amu aman ana o su yo ena mpampala bo be 8 no wana driver be fa na kwakwa don no ko fa na baaye endom ko fa na baaye ena mpanya me no aduane ko sebon ma ne so dware ye bibia ma ne ntuma kra na me yima no enti me yima no enti odidi awie adwale awie bibi enti bo be na demo no mo ehwe TV bo be na na mga yen so me yanko ne yanko da ba no ena me kunu ga cha me se me ma wonna ne nchen ena me so mi nti asia me hu se eburo ne akokọ yeden edadan ba ako enti no wo ma me wo me ne nkonkwa wo ya ba sonko ye be ma so hoho a wa besra mo no dana oba no ne oba nkoda ukrusi da bi ono be da hoho oba ne nche ntumi mi wa wasem de wata se ntumi ngasa em kan sen ka wo ye eburo ne akokọ na sonko ye be ma enka me ka se wo ne nkonkwa da na wo ye ba ye de se ba de me ne nkonkwa da eno se wo nti asia enti me kan ya wa mpene me kan no akofa nipa kro na wono kofa na efa nkokwa da ma na ba se ayi no oni me se ukuru no be ye ga ni bibia na wonya hwe ma wono ne ngoda na me se me nti asia enti me kan no be ma ni oba beda owo oba me kan no mde atu am kan no mde atu na eja me de me twa so man ka hwe na me kodaye enti me da hono se na me kunu be bompu no se me san fa be shit mfa ma no mfa be shit mfa ma no mfa se hono mu na man ka hwe owo oba ne na ko na me sa sorry na mfa be shit na mde ma no e sa fa enti be de shit ma no me da hono na dwu be na 3 aboy ko bo 4 na me ya me shimi katene so na me sorry na me bompa ma na da de ne de madam kazem da ya na me boma na otete nkurasa ti be 4 do na ma sorry ti me sorry na bibia ye me se piepie bibia punisi ya mo se be ma no wodi na wie wa fa no wodi na wie a wo ko senso fa no enti wo hu me no obi a wa senso a wo ko dware wo hu so wa fa no na fe de odiem le ka dwane fa ye fi ne mfikyire ho enti onya ya no otwe no kon no wo hwe se me kwa kwada na me nkoda na me so misi ho onya no otwe no si ho me so misi wa misi ho ron enu ana fe de ono hwe de ka ko na ade a echi wono so kwa dwale akoya soro wo ye kremoni o mu na sie so wo ye kremoni and a very meti ho hunze twe no hunze me afede hu so oba na nante sosoda na me so won so woni ewu so so woni ewu na me se nwade asam na me kan ye me hu se akokọ na eburo ma anka se obakwa akodi no anka hye na obesin ko wura dem ndo ko wura dem na ye kakra mu so okọ nya ne ba no wa fe wonu anka sa na ko senso obi anu ba ne ba me na mama ni nsu adwale no afede wonu anka sa na ko senso dia se ba so ba ko dwale en mo sa na ba ne ba homache o sole ba ye oba na me so mi kura praye ambe pra na oba ye na obe kutu no chia me ento ochia me no so oji pra na mkan so onyai to ochia me jisu ba ma nyi so papa na mbusa ne se enwa wo ba ye no se me na me waduane di ye ma wo nso dware ye na de na wo ne me kuna ya afere me hu se be ma na ko se nso esi ko se dware afa ni wa butu wasini trase no se wasini trase se anu ka chem se ma me mayo bone enti fa me bone cheme o ka sa man ka hwe na mse mate sorry no sorry enti o sorry no ko wura dem afere me hu se woni be ma ne kasa ho sa afere o kasa enti eni muteti ye no ena o fa no ko chie no wo fa se fa no baba ne wo fa me kunu no wo fa
ena osakwachi maame bi my friends maame amene ne ti wono mo maame amene ne ti wono ye friend na eno amatima ena osande kwachi na ofa no sande kwachi ya maame amatima no ende gya na iba no na afi na me si me banyema ende oba na odi ne nsa agu ne ti ena oba no kache me se opaache obekọ odi ne nsa agu ne ti na mka yen so mpaache wodi a wo se waye me bone a me di me ubani acho na sene ya mesi ya ba no sanso na wo so ya ba enti so waka acha me se waye me bone dia me di ubani acho nti wo di me nko na dia me de ne ko edem ho ye wall ho na me ko be di mba no me ko yi me baketo na de ne bra no de tena na so no wo hwe TV enti oye na me ko si me nyama dware ye be no aduane e mo di ye ansa na be ma ne ja me ne mie no ho no ko sisa kokko wo efum ye efum adwuma ne ye enti ave be ma ne biye no o hwe ye no na nya ade ma ne dede ne bibibi enti o ja en ho amene no ma ne no ho no no ko sisa kokko ba ne ma no aduane ma ne di ewie no ti dem ho ana afi do oba no aduane ma oba ne di nya me madam no afi do oba no ka che me se obekọ na me suyo na me ka yen se wo ne nyame nko na o suyo ne be ma ne ko ja no kwan anu na nchen ana ye wo ma na o sa ko fa maame bi maame ne ye se afra na apusa kazinebu mami baji mi kunu madam wajini se twe wudie waru nwotwe ukuna kwa wo bia beka ono ye panyin te se meto am ye panyin ukuna kwa wo bia beka ho wo se wudie wo mpekura wo wachi ne kura na buru na sa nani ama be mi kunu ko fa mami meduane woni da bosumi miensa matu meduane egu bosumi miensa woni meduane da entumnya ya na me de akokọ kire wo ma adofofo e wo ho no mpanyimfo e wo ho ma no amatima no ene Auntie Sala na me de akọ kire wo mo na ma akọ tu aduane nego enti oye sa no ena horunfo ka chem se ma me mpo ka chem se de wo ya ne de enye no kwanso no wo yiri panyina wo na tina me na 25 years ni wo yiri panya wo na tina na ve de wo yiri panya aduane de wunni na de wo kwa fa na se no wunnim de ote enti no entwaye de wo ya ne de entwaye nka se me nware na de wo ya ne de entwaye wo mo ka wo mo soro mo betu no fo dam ya tina dem nan mpre nan ne wo mo to no fo wo mba no mo to no fo yo soro yo ka se me se de me ya na me ye wuntumi akọ enti me ye sa e ye no compressor na afede na afo no me na me se compressor me nya bi ade me ye bi man o me ye kura o soro yo no ka ye ne se de o pa no be o mintumi amenko enti na afede ana ye koko amfansa afisu si ya ni eti koko enti ye ti koko sana wona me nkasa edana wona meti no fisa maame no ko fa maame no me hu ye ko fa maame no ba se no de maame no badam ho ama wona ba maame no bada sore minim nti da kuru na me kuma fu wa mabre nti me ba na me nkola no ma ye fi na me dia sokrim se me de so se me si nka me si da de mbo na me hye na mabele na me se me ko akoda nya me cha ya de na se me sore na masi enti me sore be trim ho na me dawa na me ya me hye me katana so ena me sim trase bom pa na be se pie sa na ya me pie na me pie ye enti me pie ye na be gina nim ho no me hwehwa me hu bibia na be si tena se na si unyema no se na omo do mo wa hwehwe no ma omo hu me wa hwehwe no eso me nim enti sa na ya na matena se na me si nya nka me se me nkoda biom esi tena se na si unyema sa na ya me tena se me si me nyema sa afa de 4 abo akobọ 5 afa de me hu se me si nya omo twom ko no mo hu se metuo mo twom ko no hu se metuo afa de mo hu se etiam tuo de nya de amede me sore na se afa de omo opie enti me si nya ma sa mo sa mame 20 gram bi odi na bag ya sa no hye na mo odi krochia na opie na me si nya na me hye na ko bie me kunu fra me kunu so ka eno ko bie ka no na watena front na me ya no na ekekime na me sore ye na me dinachi na me ncha de so me sore na top na yi hye me kama na me ya me ko front no wote ho no me ko ka no ho enti me ko na mbusa sai o paden wo dem ho na suosi woni bakata me hye so nyina de gu no so front ho na me so no ho no mo na so me sibre no pa me sibre na nya sam geto me pro no na me so ni tinye no wote front ho na me se dia na o pa no wo dem se dem o paden ho no enti me nkasa na me du fo no ka no enti na bla bi ne fra na Isaka ti satam no no wasole na Isaka be so me mu ka jam sa ashampa champa jaina obeso me afedie safona ya na men kunu men ne wodem wo ba ko no aya no wo se me ngola obdem ho basa so pese odi ba ne banti no mfa safona mame enti o yes na afedie o me ne ba ne ko sa na afene ya mo hyehye no o ho se afedie me ne ba ne kunu no ho popo no
afi na safo na frato ana afi de otu kan ti se ka be pata me sa na afi de onya coin of for otu kan poa na okoye enti okowie na na etu kan wie na me hu safo na me fa safo no enti adesan because fumba si minya ye bibia bi kwa fumba na nwumre na mpake me pake me nyoma nyina na me ko dem ho oba ya na ohun se me wo dem ho no mu wo mu na ko so onka sa me humpo me so mayi mani na me so meti ho no me ne no ho me na dadam afi me di me nan de tumi kuno so no ya to fanka che me so wo mpe hawo mama me ha no ena mankasa nti da kuro na mbeko adwira ya na mekọ adwira ko fa beans ne nkate kakrakra nti na ye kwa na Sunday nti na ye memenda no ina jama kwa jeje me kakra wa na me se me ba be pa bi adi nyame ya do wo kire na makọ nti ye da memenda ya da wonum saa no ana me de me na tu me kunu so me de tu no so no ko kwa me so wo mpa hawo ena osi ye no ko da afom ena ja makama no to nti yeso nyame gichade ko sede no na mekoro osoro ho machi no ka kira me se me yama duro ma no no ngosa na ne yam ye ne ya ena me yama duro ena me ko sin ho essensuo di sin ho no no dware enti me ko adwira ba ya me bi ba branda me ba ya sale kuna sa ko fa ma me na ba ma me no o sa ko fa na ba sa ba da katani su biu enti me ba no me ko to be shit mienu mchi wona ma me so mo da katazam ko to me be shit mienu na me de se so ende be shit ni se so ne da so enti me ba ya wa bobbo me be shit ne de agu nchan ana wo fa de wona ma me ne da so dada na o sa ko fa ma me na sa ba da katani so no ana o de no se so enti me konso na nyine na se so me ba ya wona na o sai so basa na mko fra me kura ba ko e fra na antelima na mko fra na antelima blo na ba sha de ma me se na no me ko no me ka cha me kunu se hwe na wa mfa ba na madam hobim wasi yo me koye no de na badam ho amede me ko de me dane dua amede me de me nanto so pa bia de o kacha me se wo mpa ha wo no me koye no de maame na ba na maame ba na me de ko dem ko kire no se no kure na ayi oba wo de ye din ni anhwe de obaye me se nti oba ye no ma no dua ne de yasi no ho ma wadwale awie ye didi awie na fe de mayi mani na me de me da konya no so na me hia no enti da konya me da konya so hia ne sa hu se afere o fa be bia ye da no nwa okoya wa kwa bobo katene ko bobo beshit no e de agu nche no odi medie na me ko na eseso no no fa odi seso enti wana mba na mse da na de wona wo sekete na mse nteta na no na me ko na mkanya sa hwa na wamfa ba na amade mo enti so mpa se wo se de na ba na ma ye chiri nya na yo wono ba na nko mpe na ko wu wo twenka na de ye da na ntina wo ja wantina ho no mu a wa ba bi dia ho me kan se ya me kura ka jana sai me kan se o ka chama se enya de minti na fa ho de so nti de opa na obaye wo ko ahoma no so tintieti emu no DNS nti za se de so nwa me biem nti no nwotwe na na eko ba cho sa why no ho ade nti so nwa me biem wakoye ma me nwotwe wa wakoye no ho ade wo no se so wakoye no ho ade nti ono na ti ade mbra nti so wa be me ne me bayi me ba be me wa musa bra mfia mienu na bi mia nam de musa gira nchemfa ne maka na ne ma akura we mfia mienu ni wona ntia na school fees 50 pesos da na ma mi wu on off sika ko ya yeforo na ma mi wu e wasrem na me nkola ne nyina ho no mote ena ma me ne wu ye me donya me nkete we moja omo ho na momote ba bi no na ka so do mo ko me ka wasese na me ja kwa no de nkola ko ye na ma me firi be mfia mienu na ntena endi ekoya ye no ana angwala no kuma ba ko efa na diza no ka cha me se satam de chese DNS die na ofese papa ne ye ma o se do waso nwa me ento wonso me na ya kokoko ya toto prot ya ko sibi Ahmed wo so chia no hello Ahmed Blamiru enta ma ho nka chiro mun tibi se wona mde wa ba Auntie Naa no wa enti se jama kwa me se me de wa ba Auntie Naa o Auntie Naa na o hwan ni me Aisha tu me me aha enti me se jama kwa yo o kasa ni mentire papa o me se o kasa ni mentire papa ma wa no me mic no ma me wa me se me de wa ba Auntie Naa o me Aisha tu me de wa ba Auntie Naa enti se de me se jama kwa na me nko na chewo nka o de kasa aha me se me no wa abre kwa tama ne me ba nda wale wo no
ni a una wuti kroko e wa papa no mene kura ase me what na ho 6 years ene ye fuo ena wuti kroko hwe so na woni bi na ka chem se me de kura ho de mentimi nto be fa me kuro mu antem na kuro mpa me ma me mo hafu mem enti se de wo so wole me biem odi ma wo me bebusuafo ba ho se o mba na onyema o enti wo so me imagine 1 billion ana japada no waye no wo ncha no fa me de ma me no waye koko ko si dan ye wo ko sa de si di wa o si ja no kwan why me pa cho me wo ntire mu wo ne nsem na o kan yo yetie o yo me pa cho bi emcha sha asem na o de ba ho no ye ne asenodness no ye ware na ebusua ware enti mra me ko ya ashase ma me ntire mu ye because ono ne sister ene di kan be ware me brava ako enti am se ne brother yire na obeware me bla no aho na me ne sister no agro ne se ne yesi fine no ka sem se nyame adom na se me so aware a ode ne nua eba odi nechi ebe mame pajo muti yeti o amedete ai ode ne nua be mame na msemate enti sabre na me wo offenso a me ye afie adwuma ewo ho ena oware ne sister no beto me ho no mo nti yetena ho no mo be 2 years ena me bla na de ne yere ne eba wasa a yetre ho wasa dukwa ena ombetena ye enti me wie afie adwuma no wo offenso ena me tro aso ko yo mo ase ena me sa ko ye afie adwuma 2 years ewo ho enti mra me difiri ho eba wasa mam ha eye afia jeje eni adobo ahe eto aba no wala jeje braso ebe wala jeje braso hello semuti ne bra wani mai se aware ne de wan ware wo se japade no na monte emi ba wasamai ha na mbra beje kuku a meteye timuti kuku no afeso ye ena me ye dem se da bi me ya branch me ntimi kuku no kwa agenti waware no se se osimo ntimi to aso nti bra wanim na dubu ahe afa so de kwa ne ya ifa so e ma me ne ta ya wo so kire mu kwa kire enti na me so me kire me de no me se aware ne de ye de dubu ahe afa so ni jeja afa so waware what you say ne na me ngwa me kire kwa na ifa so ma me nya no ware ya de hia sese de hia no se wo se wo so ntumi nware ne biom wakofa maami a wawo nwotwe sa wo yire 25 years a won na tena no onko e no se kwesi dan moye koko mu wajapade sum no 1 billion aha yo mera si dem se sa se mo na wo kan me sabre ma di be 55 years so sabre nka ehun hia mpo se me dey me ka se mi ware mi no mera mi ware na ketesi ebrem no sabre na me ho de mpo anka me ka se me ware but mi ware no obeto se mi ni mi nua kitwa odi mechi miansa ene mi ofa ase ena ma si dan a mi ne etio ena ma di asase so a mi ye kukufu ena mi ware no to mi ware no ba ye no oni mi nua no mo no enka sesisi oni mi nua kitwa odi mechi miansa obeto ye no oni ne trouble susama oni ne kun nti oni ne kun ye na mi ni ho mi ku adwuma mi ba ya Woka samni yakani ye entranka jase obi a wole na akura bra mama ba me no nyanum nyina tu yensa didi na mesi wo munyama no ene de ene na obeka cha me se na me mpa bon ma hwe woka ni yakani ye ka nkama sam Mesi from 1 billion mama from 1 billion on me say awu me ba to so mienu ante na me ko wu na fuo me dwuma ye ntio me ko wu na fuo me ba panyin na me wu ba panyin fa luka ya me toy sister pa choji na bi mama ne bi panyin wo wi scan su ko akura ni tv ante na wo nja no aba ma yo je han me fie mienu me ne ba fe sira ba wo so nja ne su ku fees fie mienu na ma chia akura ni su ku fees 500 san fie mienu ono jira so ro sam dia akura na for no fa ba wo nja no ente kadio ke kano ana she eni o so sha kola no o yes can school no ba bre
Ahmed. What can we hear? My main comments. Ahmed. Ahmed. Yes. I was say Ujano Quine. Ejapadiano. Se Ujitum some wire Japadia. Mamine Chafadia. Famana Asumdrimu 25 years. Enough of when sit down, why you cocoa. A 4 year cocoa, enough of Papa, my dear me, Papa, I'm quite born in Odukum as a sour advice. Odukum Naira. Sister, I want to tell Odukum Naira. Let me show you. Say, Warena, Miss O, me Wareno, and a my Abajana, and I saw an Ajami Swamp. What's in the catch? Antina was what in the Bama de Shamasi, and Yamichian come from Washington Famano. What in the Bama was what wanted in the Bama de Dinia. Oh, young people won't see and come from Washington Famano. And to watch this hour, one of Jinasono, watch this hour. Nyame yaduma yeto nsafra wa bakumase bebe na obenya ho. Okay, esi ami wo ejuma munte no. Me duru fi anyumra me frɛ mo se mo line no. Dabi nka me pese o se me fa won hye nyame pa fiada. Nyame do Friday Friday. Me pa chomate. Friday ne meba. Okay, Friday. Ti mama Aisha to pebe bi da. Na yen twa no Friday no mra. Na de wo bia no yen ka why. Okay. Yen twa yen ho na yen ko hospital. Now Dr. Nakacho say I did say we would. And now in one person who say, oh, I did say oh, would. Ya did it is a typhoid, a hepatitis B and C, diabetes.